Dobar dan, dobri ljudi. Good morning, King. Dobar dan, Kingovi, kraljici, kraljevi, dobrodošli u moj novi video. Danas idemo na PlayCon, ja, moj brat Cristiano i moj brat Garaf. Idemo da vidimo šta sve tamo ima. Vidimo se. Idemo da nađemo ulazde. Kao što vidite, prelaz nije baš nešto otvoren, tako da smo morali da vatimo prešli. Do PlayCona ima preko 7 brda, planina, dolina i pustinja. Ima da poginemo. Znači, brate, 7 godina smo jahali Garaf i ja i Luciano da dođemo ovdje. Iz Rovca direktno stižemo. Nas braćo, dobrodošli na PlayCon. This weekend we are expecting over 25,000 people to come and visit PlayCon. So make sure you come and say hello, and most importantly, try and beat my score. Dobrodošli na PlayCon. Gilly in the house. Samo što smo ušli unutra i već ne znamo gdje da gledamo. PlayCon kao i uvijek nikad ne razočara. Najbolji, brate. Ovdje su najbolji 100%. Fastest goal competition. Da uzmem pare. Brat Roka i stopa. Znači, za kodere, za developere, brate, za sve ima po nešto. Evo ga moj brate developer u kadru. Našo se. Nema najjatih developera od nas. Uvijek je robota. Hoćeš da zalaješ? Hoćeš da zalaješ? Upravo smo na stage-u gdje će sljedeće godine debitovati No Rules RP ekipa. Ove figurici su do jaja. Da, ovo je avatar. Ovo je, brate, Goblin beše. Igor Schwarz. English. Pazi evo. Znači, drago rajem, treba da uzemo ovako ove debile, brate, da snijamo. Da im postavljamo pitanje, dođemo kod njih, da ih pitamo ko je tvoj cosplay today, da nam objasniš o tome i tome. I posle će mi kažemo kakav si ti debil, brate. Tehnologija. Ovo sam vozio na Mafija igricu, braćo. Gravi? A? Ovaj belt mu vredi 3000 evra. Gav. Do you like your microphone? Sorry? Do you like your mic? Yeah. Yes. Yes, of course. No, just We are going to just witness for the video. the most anticipated match in the history of professional wrestling for the heavyweight championship of the world.
Are you ready? Wrestling fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, from the capital city of the United States of America, Washington, D.C., ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Who got the point, Kim? Or me? Oh. Huh? Point. Yeah. Let's go. Go. Point. Nice. Reset. 3 minutes. Go. Five. Okay, come on. I'm done. Be careful because. Come on. No, you still have time. Aha. Just be careful because he's going around. Ćeš da te pusti malo? Go. Kili, hoćeš da te pusti malo? Kili, da te pusti malo, Kili. He just Tyson moves. Very good. Go, come on. You have to do it. Nice. Enough, I'm done. There's no new model. It's a draw. Thank you. Thank you, Dad. Thank you. This Thank goes you, for Dad. you. Yeah. Thank you very much, appreciate it. Thank you. Cheers. Can you just give me one, Thank please? you. You can give it to him. Thank you. Thank you. Thank you. Huh? Sad ti radimo da je, evo. To vraćao, nadam se da ste uživali, vidimo se u sledećem klipu. Pamet u glavu, zajebi gas, kada ga daš, naletiš na nas.